الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abdullah ibn Selam, Abdullah деген сахаба, Abdullah ibn Selam деген сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан риуаят қылады. Қачан ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинаға хижрат қылып, Мадинаға кіріп атқан учурда биринчи жолу Мадинаға барат, баш бағып Мадинаның чегине кирип атканда сахабалар кадимгиде ороп күтүп аткан учурда пайгамбар кирери менен ушул хадисти айтты. Я айюханнас, эй адамдар деди. Я айюханнас, эй адамдар. Афшус салам. Пайгамбарыбыздын адамдарга эй адамдар деп кайрылганын себеби Мадинада адамдар олқы-солқы жашайды эле. Ыйманы толо эмес эле. Алар чыныгы муъминдик деңгээлге жете элек эле. Ошондон эй муъминдер деген жери жок. Эй мусулмандар дейин десе, алардын арасында мусулман эместер да бар эле. Ошол себептен пайгамбарыбыз я айюханнас, эй адамдар деди. Афшус салам, биринчи айткан сөзүн карагыла. Афшус салам, саламга келгиле, саламдашкыла. Бири-бириңер менен таарнышпай, бири-бириңерге кек, душмандык сактабай, салам, Аллах Тааланын салам деген сыпаты менен бири-бириңерге тынчтык уруулуп, жарашканга келгиле, элдешкенге келгиле деди. Мен айта турган азыркы хадистин ичинде 4 баскыч камтылган. Анын эң акыркы баскычы айтылып аткан алдындагы 1-чи, 2-чи, 3-чү баскычы аткарылбаса 4-чү баскыч эч качан кабыл болбойт деген түшүнүк. Саламга келгиле, салам деген ал Аллах Тааланын сыпаты. Биз бири-бирибиз менен ассаламу алейкум дегенибиз сизге сәлем сыпатына ээ болгон, сәлем сыпаты бар Аллах Тааланын тынчтыгы болсун. Тынчтык ыроолоочунун тынчтыгы болсун дейбиз. Пайгамбарыбыз айткан. Бир сахаба сурап, кайсы ислам жакшы, исламдагы кайсы иш жакшы деди пайгамбар. Тааныганыңа дагы, тааныбаганыңа дагы салам беришиң бул исламдагы эң мыкты иш деди. Мусулманбы, түспөлү мусулманбы, таанысыңбы, тааныбайсыңбы, ал телефон чукулап келе жатабы, ал жер тиктеп келе жатабы, ассаламу алейкум деп өтүп кет болду бүт. Жооп берсе жакшы, бербесе өзүнө. Андан кийинки ат'имут таам, өзүңөр жеп аткан тамактан бөлүшкүлө бирөөгө, бергиле. Биз эртең буюрса, бир 2 күндөн кийин иншааллах ушул 4 менен ыйык Рамазан айга кирип кетишибиз керек. Ушул 4 менен азыр мен айтып турган 4 иш менен. Биринчиси афшус салам, салам жайылткыла, салам айткыла. Биз өткөндөгү кайсы бир сабагыбызда садуқул лисан, махмумул қалб, чынчыл тил, таза жүрөк менен Рамазанга кирейли дедик. Чыныгы тил, таза жүрөк качан гана бирөөгө салам айтканыңда кек сактабай анын саламына алик алганыңда сенин тилиң таза, жүрөгүң тунук. Ат'имут таам, саламдан кийин сөзсүз түрдө тамак бер. Тамакташ. Элибизде бир сөз бар. Шекериң болбосо дагы шекердей сөзүң болсун деп. Саламды пайгамбарыбыз тамактан мурда коюп атат. Негизги адамдын жүрөгүн багынтып, жүрөгүн курсагын тойгуза турган ал тамак эмес, ал салам. Мамилеге келүү. Андан кийин тамагыңды бер, салам айтып бүтүп деп атат. Үчүнчүсү кайсыл? Василу бил архам,
Tuğan uruğuңar menen karım katnaş kılgıla. Meyli al. Siz menen kattaşpay koysa dağı, siz anı menen kattaşa verin. Sil men qata'ak. Seni menen kattaşpay koygon menen dele kattaşa ver. Çalbay koysa çala ver, жазбай koysa jaza ver. Wa sallu bil-leyl ven-nas niyam. Dördüncüsü. Wa sallu bil-leyl ven-nas niyam. Adamlar tünü qoňuruk tartıp uktap atkanda sen Rabbin menen eýindeşip namaz oku. Tedhulu cennete rabbikum biselam. Uşunday kılsaňar diýdi şol törtön atkarsaňar. Anda Rabbiňerden beýişine biselam tınçlyk menen kirip ketesiňer. Tınçlyk menen degeni hiç kanday kıjalatçılık, kapaçılık, korku, tünörü, açka galu bolbay terten kıyamatda. Şu tört nerse atkarılsa. Birok adamlar qoňuruk tartıp tün uktap atkanda okugan namazınız algaçkı 3'ü atkarılsa al kabul bolboydu. Salamga geleli, keçirişeli bir-birimiz menen. Oyunubuzda kotur taşты jogotup koyaylı. Ramazan gelatat. Tamagından tamak ber degeni erten iftarlık bergen atışat. İftarlık beremiz inşallah bardığımız. Silul arham Ramazanga çeyin tarnışıp ketkendiňer Ramazanga jetpey. Jaraşyp algyla, eldeşip keçirinşip algyla, Ramazan eçany menen karym katnaşda bolup, murda bolup görbөгөндөй, hiç uruş ötbөгөндөй bolup jaşay ber. Oşonda tündög okugan tarawih namazlaryň, tahajjud namazın, gündüzgü namazlarının birösi kalbay kabul bolat dep atat. Karagıla, namazdın kabul boluşuna en birincisi salam, andan keyin taam, anan arham. Bul degeni birinci salamga gelip, anan özüň jep atkan tamaktan bölüş, andan keyin turgan ruh menen kattaş, anan namazın kabul bolat. Anan orozun kabul bolat. Ertenki ıyık Ramazan aydın orozosuna jetken var, jetpegen var. Jetip, birok anın kadırına jetpey tutpay koygonlar dele var. Kuday saktasın andan. Şontan uşul ıyık Ramazan ayı uşul 4 baskıç menen kireli. Allah Taala orozobuzdu, namazыбызды kabul kılsın. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya rahime bi rahmetike ya arhamar. Allah. Esselamu aleyküm.